Karbi ANGLONG. Welcome to my YouTube channel, GENU Vlogs. Arjiding tanlodi vlogs ta bangwe. Tami pini nili laso video monai ge. Q&A video. Keceng si Q&A video nang litum langlong lelang pulote dak I button bangi. Lap hola first Q&A video monai lo la non bang second bang lo. Lapen committee ahin long ne YouTube committee ahin long ne post do Q&A video. Means second video monai phane di inke 20 comments ando lasi keceng sinang kar jubang ke nalitum nang lang dun bomo lapen juthu ano kelang interesting big question ta lapen tante lang bom thade vlog ba la intro bang le like na Keceng se question nang karjuge relin kathar people what is your favorite bike nili hola first Q&A video long dani monai lo ani favorite bike ke TRK 50X Benelli ni favorite bike lo lapen la no ni en solai bom bike ta KTM RC 390 la ta ni favorite bike lo so tami ni next matha non planning bom ke TRK 50X Benelli la screen long danang klangi TRK 50X lapen non next nangkar jubang ke nokbe inglang will you buy a super bike question bang ke ni mo future hot ni matha do means super bike na mi bang ke pini Yamaha R1 lapen Ducati ta ning dako lapen Kawasaki Ninja ta ning dako lalo super bike Jones mo for me sendo hut bolate super bike ta namji next question bang ke malong timung po nangli umrang so golfit wang luma wang lo ek bar lo ke dam jurpo tumen classmate tumen nili Charlie rapela jurpo tum nili sting ni lang April 8 2018 na hut nili da jurpo tumen juidam umrang so golfit lapen सबसे small clips do la nangli tum lang ikta lapen nili hala sot ke vlogging claim ho ilang sitame nangli tum la short clip bang lang tha tang te lang tha de like a guy who could treat me right. Way oh, boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way oh, you got me singing. Way oh, you look like a guy who could treat me right. Way oh, boy, take a chance, will you let me ride? So guys, nitum dak April 8 2018 umrang sodam lo jurpo tumen classmate tumpen lo dam enjoy pingan lo lapen laso memory skating ni un elo lasi yang dum la comment ng pi posini so video bang upload lo a small clip so lahan lo itum orang sodam April 8 2018 classmate tumpen lapen non next question nang kar jubang ke edition tok bipu what will your next bike niline means kematha bom ke TRK 50X Benelli adventure bang lalo alamang ke ni off-roading ni ning hang ulo non bang ke alamang ke ni explore tumpik lasi kado Karbi ANGLONG doan east west tame ni nili explore damji lapen nili laso kemang company chunlo bulote lapen anso se akhilo dami explore dami lasi nangli tuma support nai lasi kadoi dam na support ha GENU Vlogs YouTube channel fan lapen 10k subscriber da bleng da po lasi nili dream do lo lapen Karbi ANGLONG adak doan ge nita explore tungduk lasi kunana ma adim kelang me do lapen do lang adim kailangan na dim do lasi nilita anso se means explore dung do lasi kado dam na support ha so next question pang right from which year you start vlogging
और पहले तो मैं 2017 में ब्लॉग्स बनाता था, लेकिन ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हुआ हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं रियलाइज़ किया और फिर मैंने 2018 से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया। सो यू कैन चेक ऑन माय ओल्ड वीडियोस, मेरा यूट्यूब चैनल पर चेक करो, नीचे पे है। सो ये है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकर जुबांग के और जिरलोंग इंग टिपू, व्हाट इज योर ड्रीम? ने ड्रीम के दो हेडिस तमें ऐसा सुनी ने नंगली तुम्हान नंगचे शेयर पो। पहले तो मैं कार्बी आंगलोंग ईस्ट वेस्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करना है। सो गाइस आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो शेयर करो मेरा वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मालोंग तिमोंग, व्हाट इज़ योर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब? अभी तक अर्निंग नहीं किया यूट्यूब से। सो पैसा बांग ने नॉन्दा मीन्स अर्निंग नेला यूट्यूब पे अर्निंग नेला तमें वीडियो बांग ने मोनाई बॉम लो लापेनाली तुम सपोर्ट नहीं आंसर से सपोर्ट नांगला नीली आंसर से चपादुक लो नाली तुम्हान वीडियो मीन्स लांग लो से तमें नीली चपादुक लो लापेनाली तुम सपोर्ट नहीं लसी कदो तुम दानो सपोर्ट था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दाम थुने लापेन नेक्स्ट क्वेश्चन के वाई सॉन्ग हांगचो, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट व्लॉगिंग? कोर्टे। ओके, कोर्टे नीले नंग थान लो पमो हेडलांग नंग तुम्हान नंग थान नीली व्लॉगिंग स्टार्ट चेंगे 2018 पेन तमें नीलान एक्टिव हुए लापेन 2019 पेन एक्टिव हुआन लो लापेन। सो गाइस नाली तुम सपोर्ट नांग लांग लासी कदोई तुम ता जिनु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फंग सब्सक्राइब था लापेन शेयर था नंग जुरपो जुरपी तुम हंता पर सब्सक्राइब नॉय लापेन नीली चपादुक मीन्स चपादुक पे गान लो लापेन वीडियो केमी मानी फान। सो गाइस ना सपोर्ट नॉय आंसर से जिनु ब्लॉग्स फान तो तंगते नेक्स्ट क्वेश्चन ले दाम थुने। नेक्स्ट क्वेश्चन में के पूरा टीमों, इज योर फैमिली सपोर्टिंग योर यूट्यूब लाइफ? Yes, of course support lo ni mom dad family na support lo alam mangi a lifelong ke kupima ning hang claim la mangi a lifelong ke claim vek nahi alam mangi lapen nangli nangning ke hang means example dance noi lapen means acting noi means ajat hormu noi nang hobby nangning ke hang means a hormu anike nang claim nangli tum claim nahi alamang ke laki a life lo laki labe nang ning ke hang hormu ke claim back nahi lagi. So next nangar jubang ke songja st teron, your girlfriend name do alamang ke ni girlfriend ke ave lasi amen ke ave dalo. Next question ke Rupjilin Ingtipi, when is your birthday? Ne birthday ke January 22 1998. So lan lo answer ke lapen ne birthday put mane isi vlogs monai do lapen dak I button mai la si lang tum lang le lang plote lang tha. So next question le bang thune lapen next question ko bang thulo Rupjilin Ingtipi, how many crush do you have and how many girl have crush on you? La so question mange nili ge lang thanek to delo lamang ke crush ben lapen kan. So la so question mange nili answer na pitek to delo lamang ke to next question le dam thune. So next question Gagan Musumutari, when you're getting married? सॉरी ये आंसर मैं नहीं दे सकता, मैं अभी तक नहीं सोचा है ये इस बारे में। मैं और घूमना है और लाइफ जीना है और जगह एक्सप्लोर करना है, व्लॉग्स बनाना है और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, ये सब अभी तक मैंने नहीं सोचा है। सो आंसर इज़ only this much. So next question ke Rupjilin Ingtipi, who is the most loving, caring, crazy, honest friend in your friend zone? Lamang ke la loving, caring, crazy, honest ke nijur po angbong ke lage dolap lo ruka sen sarpangri lapen biju lapen alai tum chini bo ar ne vlogs long ke kaita na means nang dudun lo ani bang na support dun lo nijur po
nili tum chelang ra pera jur po kai ta na support lo la penali tum vlogs long tum thek pon long verji la penali tum nang than tha la tum bang thom pen ko mal bisi nang idun kai ne vlogs long la si comment section long lang pitha so now the next question dam thune so next question nang kar ju bang ke tension teach apu to the question 1 2 3 4 5 6 question do first question bang ke nang hem family member bang ko andolo to tally 11 do lapen second bang ke nang bike ador ko anlo KTM RC 390 ador bang ke 2.75 lakhs lapen number 3 question bang ke laan a vlogs ka bonai pen kolob bang si nang ning ching sam nai lo niling ching sam nai a vlogs bang ke lang buku lapen pene paklongkang lapen kan thilang so ni ching sam nai la so hut enjoy pegan pura adventure lo lapen lang buku hut enjoy nai lo lapen ang letom lang buku vlogs lang long le lang pate dak ai patan wangi nili tum ha taxi an gedam hut enjoy pegan Robinson timung pen nili jirpo lo nobi vlogs pulo hala ta youtube channel do hala man ta subscribe nam tha nili tum enjoy pegan lo la so tengne on elo lapen la so arni lang buku nang dun hut har bomon rong phar har bomon rong phar da do lapen ruka sentok bi nitum sarijon chelang ra pet si lang buku andam lo har bomon sinang japon lo lapen enjoy pegan la sot la silang dang silang leng patelang ithala so vlogs ba to nang next question bang so next number 4 question bang ke nang camera pie a company la pen ko an ador lo nili camera use bong ke Nikon D56 gohati long sin ke nam da ador bang ke 56000 la pen camera means camera a battery da extra nam la pen memory card extra nam to tally 60 logadam lapen number 5 question bang ke pilo nang Jeff amen ta than tha dote sorry ne girlfriend awe lapen number 6 question ke YouTube pen earning ko an kilong lo monthly nili nonda earning means paisa long lela lapen nili video upload bom po lapen nili to support nang lang la sikado itam ta support na GENU Vlogs YouTube channel pan lapen next question nam thune so next question bang ke priya timung people question na kya puchu sach mein answer doge na according to what is life life ke lage nangli tam chini lo nili ta non rank bom ke lage life lo nangli tum ta non rank bom ke life lo la pen life ke pu dam ke non nili la nangli tom ben chingki bom nili vlogs monai bom la ta isi life lo la pen nangli tum non isi adim dam lo juidam lo ola ta life long ke enjoy nei sitame isi limit do sitame life long enjoy vek nei purti nei lapen hem silong ta chemisen sido nei ipai bu hana ching hon nei la next question ke junali wrong for people I will be asking about gaming bang ne la an chini o e sitame gaming benta life career monai me gaming long bang first ke subscriber do onang bo la depend ke nang live stream kuri nang po la pen live stream kuri hot ola dak mane nilan idea ve sitame nili arjulong lo mane live stream kuri lo bote la dak penda mane views kan ma do la anse earning ki ong ji pu la sonta arjulong tame gaming men ta career chomonai me la lo answer bang ke so guys lanwe lo pinya video bang ke la pen please guys 10k playing da po la si 10k subscriber playing da po la pen kadoi dum ta like share subscribe noi la pen share noi nang jur po tum da share noi la pen pa subscribe noi ni YouTube channel GENU Vlogs la pen kadoi dum da nang support noi an so se la pen guys next video bang ge nang litum mo next arni chitong thune so pini vlogs banglan medlo lasi asap so drone shot en lasi drone shot lang tha lasi nili video ke kaida ending ke drone shot ke dovek ji lasi like thal drone shot bang de
So guys, ko tong drone shot ke langmesen belote like share subscribe ma ngapen evening jo sengra cho